kuza oruguto rwa Old Kabale Road muri Kinoni Town Council. Omnyishengerokazi wa district ya Rwampara muri Musima Asimwe atakatongwizo kushara orugutoru babanduze kurambura kureba ko abatura babire barutahirire barukombekamo amaju ebiyungu n'ebhoronio aho batungira uburemezi bwa nyuma y'umuserukare wa polisi umunyurwenga Anthony Kakuru babazibire ngo batakafurira kikondo cy'amashanyarazi okuciye hagati y'oruguto kukigaruza ku cyabire kiri ekizimba no basa kustema konka buri umwe arengo muhanda wa Tereza hari na no kurugo kunogura bako mu garumo mu ngutu we are born here kuzeya kabare nema ahantu bashare ngo bakore RDC Jenasimo Muhindo aragire ba engineer kushara oruguto nko kurushamirire kubaruri kandi ngunayija kubaho bukuma burukumara okureba ngo tubateganisubwa wenda umuhanda gube kandi ensure ati aba operators bitu bakaha ni enough security bakore ekiba rukwenda according to the instructions of the engineer. Ubu no munya Uganda witu kandi ayino bugabe yahurati yashemererwa okuza amu ya government akatunga justice. So wareba ngo engineer yashara nkoko takunda then ozenka. So konka progress must continue. Make sure ba engineer barakaha abarukora umuhanda deploy twashanga ba toilets bazihiremo konkecyo nikisavinga nka warning abantu abatakombekire mwaba mumbeka murebe ngo mwaheza mwatsigayo ekibakweta road reserve abo ko twashanga bamwe beje kushisha ibyo byabo abandi bafite toilet yona abandi biyungu kandi cyo ngiretwa ukombeka okashuti proti yona ne yawo ombitekerezo bya Town Council yaza kubaho tekabo hetine street so nyina masiko ngo ubutwiguroro rugudo rwa Old Kabale Road ruza kutuganyira kandi na munonga nka Kinoni Town Council abo ko abantu baza kombeka amaduka gabo ba facing enyuma kandi nyina masiko ngo amaduka ago gaza kusavinga Kinoni Town Council kandi na munonga tugire ntunguka twinemu okhaguredinga na nagureda kugira ngo haboneremu abefeya abantu batandike kwakozesa then ejo umurimo go gutwatandika tugo expectinga kumara ena kumushanju tukaba twaherize then tukarinda esente za kota kota 4 umurimo go nugo kumaraho miliyoni 15 nugo korwa mu biro mushanju kandi oruguto rwona nurukumaraho biliyoni 1 na miliyoni 200 ezuba kuza kutungwa mu bucweka and Aidan Bataringaya.